Dobroveče, dobrodošli, gledate emisiju Da, možda ne, a upravo ste na našem programu videli dokumentarni film Beskonačni rat novinara italijanske televizije RAI, Riccarda Iaconea. Povod za prikazivanje ovog dokumentarca jeste novo poniženje koje je Srbija doživjela od Haškog tribunala, jer je nakon hrvatskih generala danas oslobođen i Ramuš Haradinaj. Sud je konstatovao da su zločini počinjeni, ali da tužilaštvo nije podnelo dokaze koji bi doveli do presude ni za udruženi zločinački poduhvat, niti za individualnu krivicu. Ko je odgovoran u stvari za nedostatak dokaza u postupcima za ratne zločine? I o ovoj presudi u Haškom tribunalu večeras govorimo sa generalom Vojske Srbije u penziji Božidarom Delićem. Dobrodošli. Posrednicom Jedinstvene srpske liste u Skupštini Kosova, Radom Trajković. Dobroveče. Predsjednicom udruženja kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji, Natašom Šćepanović. Dobrodošli. I zamjeniku tužioca za ratne zločine, Bruno Vekarićem. Dobroveče, gospodine Vekariću. Na početku iz Haga uključuje se naš kolega iz veštača Radio televizije Srbije, Miloš Milić. Miloše, dobroveče ponovo iz Radio televizije Srbije. Prvo pitanje, pošto ste tokom celog dana izveštavali, manje više videli smo i tu atmosferu, čuli smo šta je presuda. Međutim, ljudi nikako da upamte za šta je teretilo Haško tužilaštvo Ramuša Haradinaja. Pa, po tim navodima iz optužnice, ovo suđenje se možda i ne bi moglo nazvati suđenjem visokog ranga, bez obzira što je Ramuš Haradinaj važio za jednog od regionalnih komandanata Oslobodilačke vojske Kosova tokom rata na Kosovu. Naime, ovo je svedena optužnica u odnosu na onu koja je važila za prvo suđenje pre nekoliko godina i zapravo se, učini mi se, 6 ili 7 tačaka svela na mučenja i ubistva u logoru Jablanica u zoni odgovornosti Ramuša Haradinaja, u kome je bio privremeni, odnosno ilegalni logor. I dakle, postoji ukupno 8 civilnih žrtava, od kojih su 2 srpske nacionalnosti, ostale su romske i albanske nacionalnosti. I ono što je ovaj put važno, a što se razlikuje od onog slučaja koji si pominjala od pre 10-ak dana, da ovaj put u presudi je konstatovano da su zločini počinjeni, ali da tužilaštvo zapravo nije uspelo da dokaže da su za njih odgovorni Ramuš, Haradinaj i dvojica saoptuženih. Dakle, radi se o događajima u logoru Lapušnik, pre bombardovanja, i to mnogo pre bombardovanja u rano proleće 1998. godine, i to je, tako se bar i tada ovde u tribunalu pričalo, ono za što je Carla Del Ponte uspela da izgura nekakve dokaze da bi ga optužila uprkos problemima koje je sama imala i u ovoj zgradi, jer su se njene kolege tome protivile upravo zbog toga što je i ovo bilo teško dokazivati. Naravno, i tada su imali u vidu probleme sa svedocima. Tako je, tako. Sada, koliko je ta odbrana Ramuša Haradinaja bila superiorna u nastupu kada su govorili da oni ne izvode svedoke odbrane, nije im potrebno zbog toga što su dokazi bili toliko tanki? Je li se bila vidna ta superiornost i ko je činio taj advokatski tim? Taj advokatski tim, pre svega ovde govorimo o braniocima Ramuša Haradinaja, a to su takozvani haški branioci i teškaši, ako mogu tako da se izrazim. Oni pripadaju jednoj od najčuvenijih evropskih advokatskih kancelarija, to je advokatska kancelarija Matrix iz Londona, i konkretno Ben Emerson, glavni zastupnik Ramuša Haradinaja, je čovek koji je dugo godina već iskusan kada je u pitanju postupanje po međunarodnom pravu. Ovo mu je, čini mi se, možda i prvi slučaj međunarodnog ratnog prava, a on je čovek koji je možda široj javnosti najpoznatiji zbog toga što je zvanično advokat i Juliana Assangea, osnivača Wikileaksa. Ova advokatska kancelarija je posebna i po tome što je u njoj bar ranije bila zaposlena supruga bivšeg britanskog premijera Tonija Blaira. Dakle, kada govoriš o toj superiornosti, suština je u tome da oni nisu želeli da izvode dokaze jer su smatrali da tužilaštvo nije ničim uspelo da potkrepi svoje navode iz optužnice. To je vrlo osetljiv način zastupanja svog klijenta, ali ako su oni već tako odlučili, bilo je očigledno da nešto na samom suđenju nije u redu, jer su oni
kako ti kažeš, superiorno na kraju samog suđenja poručili da ne postoje razlozi zbog kojih bi se oni uključili Izvini, Miloša, da li je utisak bio da tužilaštvo je kao diglo ruke od tog posla ili je utisak da su se zaista trudili da to dokažu? To je sad pitanje na koje treba da odgovori stručnjaci, a mi kao posmatrači možemo samo da zaključimo da su oni uložili znatan napor da se suđenje obnovi. Dakle, uz ogromne probleme koje su imali na prvom postupku sa svedocima, koje je čak dovelo do toga da sudsko veće u prvu prvostepenu presudu upiše da je svesno svih problema koje je tužilaštvo imalo sa svedocima. Dakle, oni su uložili znatan napor da dođe do nekakvog obnavljanja suđenja i da na neki način povrate svoju čast u jedinom visoko profilisanom kosovskom predmetu. Prethodni je bio slučaj Fatmira Ljimaja koji se slično završio, tako da su oni tu, čini mi se, uložili najveće napore, a ono što im se događalo u sudnici je srušilo njihovu priču iz optužnice. To se mora reći, naime, svedoci nisu potkrepljivali navode iz optužnice, a više puta pominjani Ševčet Kabaši je naprosto odbio da se pojavi i uprkos tome što je već i bio uhapšen da bi uopšte i došao na suđenje i na svedočenje Ramušu Haradinaju. On je svojevremeno izgovorio jednu rečenicu sudijama koja je ostala upamćena, a ona glasi: gospodo sudije, vaše zaštitne mere važe samo u ovoj sudnici, a ne i van nje. Hvala. Hvala na ovom uključenju. Hvala, Miloše. Kako ste vi dočekali ovu presudu, generale? Za mene ova presuda apsolutno nije iznenađenje. Ja sam očekivao da će Ramuš Haradinaj biti oslobođen, pogotovo što ovo drugo suđenje vidi se da je samo jedan deo optužnice iz onoga prvoga suđenja samo uzet u obzir. Znamo da su svedoci pobijeni još u toku toga prvog suđenja. A kako kaže iz Haškog tribunala, kakva je to bila izjava danas da nisu nikakvi svedoci pobijeni, da demantuju to? Demantuju činjenicu da su svedoci pobijeni, pa donekle su u pravu, ne zato što svedoci nisu pobijeni, nego što oni nisu ušli u formalnu proceduru Haškog tribunala. Oni nisu imali šansu da svedoče. Samo jedan zaštićeni svedok je... Pre roka su. Da. Jer poznato je i advokatima tužilaštva ko su ljudi koji su potencijalni svedoci. I ja sam posebno... I samom Haradinaju je to bilo najjasno, verovatno. I samom Haradinovu je to bilo poznato, a posebno jedan od tih svedoka, Tahir Zemaj, koji je nekada bio oficir JNA i koji je u svojoj prvoj knjizi najavio da će za zločine koji su učinjeni prema Srbima na Kosovu i Metohiji kad tad neko morati da odgovara i da je on spreman da o tome svedoči i da je prikupio dokumentaciju. Kada sam se sreo u Beogradu sa istražiteljima Haškog tribunala koji su prikupljali upravo dokaze za Haradinaja, ja sam im skrenuo pažnju na Tahira Zemaja. Ne, ovo nije, jeste, ovo je Zemaj. Dobro. I oni su rekli da su već u kontaktu sa njim, da je dao izjavu da će biti jedan izuzetno važan svedok. Ja sam rekao, pa onda ga odvedite sa Kosova i Metohije i zaštitite ga negde, neka bude zaštićen svedok. On je ubijen 2003. godine. Gledajući ovaj film, vidjeli smo trojicu Zemaja koji su... U jednom danu. Da. Ali vidite, na pitanje da li Haški tribunal će osuditi ili osloboditi Ramuša Haradinaja, juče smo radili istraživački centar RTS-a, da vidimo kako javno mnjenje Srbije to doživljavali, percipira. I evo šta su nam građani odgovorili. Oslobodit će ga, 60% građana je reklo. Osudit će 17,2% je verovalo, nije znalo odgovor, 23,6% anketiranih u našem istraživanju. Znači, javno mnjenje je posle Gotovine i Markača bilo pripremljeno na to. Šta me malo iznenadilo. Šta? Recimo, Ljah Ibrahimaj sa nadimkom Mađup, to je, kad se prevede sa šiptarskog, ciganin. On je iz Jablanice. Sa albanskog, jel? Da. On je iz Jablanice. On je ujak Ramuša Haradinaja. I ovaj drugi, Idris Baljaj, sa nadimkom Toger. On je bio jedno vreme komandant ove specijalne njihove jedinice Crni Orlovi. Oni su daleko niže pozicionirani u toj komandnoj liniji. I u sastavu te operativne grupe Dukadžin
Ovaj Ljahi Ibrahima je bio u komandi, a ovaj je bio samo komandir te jedinice koja je vezana za komandu. Nijedan Srbin nije preživeo susret sa Idrizom Baljajom. Srbi iz okoline Orahovca su dovedeni u Jablanicu i tu su pobijeni svi muškarci, još 98. godine. Da, ali ovde za svega za 8 ljudi. Ali oni uopšte nisu uzeli u obzir te ljude iz Orahovca koji su dovedeni autobusom iz Mališeva, dovedeni u Jablanicu, tu saslušavani i onda svi tu pobijeni. I ko je kriv za to? I ja sam očekivao, pošto su niže rangirani, da će napraviti makar neki privid pravde i da će ova dvojica biti osuđeni. A Ramuš Haradinaj svakako oslobođen. Međutim, oni su oslobodili sve. Tako da, šta više država Srbija, kada je u pitanju Haški tribunal, treba da uradi. Neki kažu da ovo ipak... Pa šta znači još tehnička saradnja? Šta je nastavak još tehničke saradnje? Šta se u stvari krije ispod toga? Što se mene lično tiče, saradnju sa Hagom samo posmatram kroz pomoć koju treba učiniti ljudima koji se nalaze u Hagu. U Hagu slobodno danas može da se postavi srpska zastava, jer nema ni jedan deo teritorije Srbije gde se procentualno nalaze više Srba nego što se to nalazi u pritvorskoj jedinici. Dobro, ali vi ste se istakli, vi ste bili svedok odbrane koliko dana? Vi ste svedočili... 96 dana sam bio u slučaju Slobodana Miloševića, Lazarevića i generala Pavkovića i drugih generala koji se tamo nalaze. Oni su... Vaše svedočenje nije prošlo? Moje svedočenje, ako ste posmatrali to 2005. Jesmo, ne govorimo sad o tome, ali hoću da kažem... Ne zna se da li bi prošlo ili ne. Da, tačno. 2007. godine nijedna sekunda moga svedočenja nije nigde prikazana. Posebno je određena sudnica u kojoj sam ja svedočio. Poseban tužilac se spremao mesec i po dana. To je bila borba kao u slučaju Milošević, s tim da je ovaj tužilac bio još od gospodina Najca još mnogo manje uspešan. I zbog toga da građani Srbije ne bi videli i ne bi čuli istinu u Hagu, nijedne novine nisu prenele ni jednu reč sa moga svedočenja, iako sam tada bio tamo 33 dana. Samo je postojala zamrznuta slika iz sudnice broj 2 moja i kad sam se vratio za Beograd, još uvijek je ta zamrznuta slika stojala u sudnici broj 2. Sve je tako bilo pripremljeno da nijedna jedina reč iz Haga samog svedočenja ne bude ovde prikazana. Tužilaštvo nije iznenađeno? Mi nismo iznenađeni, nas je prethodna presuda zaista iznenadila, jer je ona u principu bila po nama jasna kao dan da će biti osuđeni ovi prethodni generali. Međutim, ovo danas, s obzirom na stanje u predmetu, nije nikakvo iznenađenje za nas. 2 svedoka, jedan kaže u sudnici, Miloš je delimično to objasnio, ali je rekao isto tako, radije ću da odgovaram, radije ću budem u zatvoru za nepoštovanje suda nego da svedočim, a drugi je samo tužilaštvo odustalo od njega, prema tome kada nemate svedoke, nemate ni predmet. Pogledat ćemo sada prilog, vaš komentar. Pa ja sam htjela da komentarišem u stvari javno mnjenje, gde 60% ispitanika je kazalo da neće. To je nešto što treba da zabrine. Da zabrine ne samo za ovaj trenutak, nego za budućnost. Znate, ako nemate nekako satisfakciju za žrtve što se tiče njihovih porodica, to ostavlja jednu trajni bol i tugu i pamćenje. I ljudi koji nemaju afirmaciju kroz sudski proces, vrlo često su skloni da priđu nečemu što podrazumeva emotivna pravda ili želja za ličnu pravdu. Ona svakako ne može da se ostvari za ovaj trenutak, ali je vrlo opasna u budućnosti za 50 godina. Vi znate kod prethodnih ratova koliko smo govorili o pravdi koja nije bila zadovoljena što se tiče Jasenovaca i što se tiče počinioca zločina nad Jevrejima, Srbima, Romima i ostalima, ali i što se tiče ljudi koji su činili zločine. Tako da... Da, ali te osvete nije bilo. Ili misli da je? Nije bilo, ne? Te odmazde. To je ono što se zove pomirenje, je li? Otprilike. Da li će toga biti posle svega ovdje?
Pa, ali to može To da da. posluži za neko buduće vreme kao povod za neke nove sukobe, nove ratove, sa neke... Je li ovdje definitivno završeno što se tiče Kosova i Metohije? To je sada, je li jeste ili nije? Za ovaj istorijski trenutak možda. Pazite što se Nije tiče... završeno, Ja ja isto smatram mislim da da nije. apsolutno nije završeno. Ja isto Možda mislim da nije. trenutno, Da, treba. ali pitanje Kosova i Metohije ne može da Što se bude zločina završeno. tiče, na to mislimo. A što se zločina Ne tiče? mislimo na status, ne pričamo o tome danas. Nego, što se zločina tiče, što se OVK, Oslobodilačke vojske Kosova takozvane, tiče i njihove legitimacije ili njihove legalizacije, ili već kako se to zove. Jesu li oni sada legitimni partneri koji nisu počinili zločin? Pazite, da li recimo Barack Obama, da li bi se ikada rukovao sa Osamom Bin Ladenom? Ja sam siguran da ne bi nikad. A mi imamo da se naš premijer rukuje sa najvećim zločincom srpskog naroda, znači možemo mi da pričamo o zločinu nacionalne, ali ni pred kojim sudom i nigde to nije ni dokazano ni procesuirano. Ko je za to odgovoran? Jesmo li i mi tu malo krivi? U svakom slučaju naša država je kriva. Kriva je i zbog odnosa koje je imala prema Hagu. Ne samo prema Hagu, nego, izvinite, gde su tu te naše službe bezbednosti, gde su ti dokazi, gde je tu naše Ministarstvo unutrašnjih poslova, tužilaštvo? To je valjda svako radio nešto što se tiče dokazivanja krivice ili zločina. Olivera, ako ja kažem da sam dostavio dokaza, da su Srbi u pitanju, 100 Srba je moglo da bude osuđeno. Negde oko 2500 pisanih stranica materijala. Izvinite, ako vam ja kažem da te iste dokaze smo prosledili Hagu, 8000 stranica, gospodin Batić prosledio Hagu 2002. Ali nisu vas razumeli, vi ste rekli za 100 Srba, ne, vi ste to za Haradinaja slali. Za Haradinaja. Da. I vidite, to su sve bili dokumenti koji su dokumenti i naših službi, direktno dokumenti Ramuša Haradinaja, sa pečatima njegove operativne zone, sa pečatima njegovih brigada, sastanci njegove operativne grupe. Dobro, brigada, gde su tu zločini koje su počinili? Tako, izjave svedoka o zločinima. Izjave svedoka o njegove naredbe da se izvrši to i to. To su sve s tužilačkog aspekta, verujte mi, to su papiri koji mogu da naprave dobar predmet. Šta se sa tim umeđu vremenu dešavalo, kako se predmet krunio od onih 39 tačaka. Su prihvatane, kada dođe šiptar, donese list istrgnuti sveske i na njemu kao piše straža na mestu tom i tom, prva smena, druga smena, treća smena, četvrta smena. U stvari to nije ništa. To u stvari nije nikakav dokument. Pisano nešto rukom. Pa normalno ako su tu bili ljudi da su bile i straže. I oni kažu to je dokaz. Za šta? Za srpske... Da su, znači prvo da su Srbi tu bili, da su bili organizovani, još ako su iz nekog mesta da su kao bili paravojska. A sada, samo da pitam vas, kako su vaše udruženje, članovi, vi ste svi izgubili nekoga od svojih. Kako ste vi dočekali tu presudu? Pa ovo je veliki udarac za naše porodice. Mi smo očajni, poniženi, povređeni i omalovaženi. I posle svega postavlja se pitanje da li uopšte postoji pravda i za srpske žrtve. Haški sud je i ovoga puta pokazao da je pristrasan, da jasno i javno diskriminiše naše žrtve i da ih ni podaštava. Iako činjenice postoje i dokazi mnogi, očigledno je da ih oni nisu uvažili. I vi ste prikupljali te dokaze? Naravno. Samo pod komandom Ramuša Haradinaja i gde je i on sam učestvovao lično, počinjeni su stravični zločini nad civilima, nad preko 500 civila. Počinjeni su zločini gde su ljudi stravično mučeni, gde su zlostavljani na razne načine, gde su na njima vršene razne vrste tortura koje ljudski um ne može ni da zamisli u 21. veku. Ljudi su prebijani, sakaćeni, masakrirani, silovani i pored svega toga i pored svih tih dokaza i svedoka Haški sud donosi jednu ovakvu presudu. Ovo je nešto skandalozno i sramotno što se desilo i za međunarodnu zajednicu, za međunarodno pravo i za međunarodnu pravdu. Ovim se pokazalo da su naše žrtve bezvredne
i da nekako se na kraju ispostavlja kao da one nisu ni postojale u stvari, ili ako su postojale da su se te žrtve same poubijale ili da su same sebi vadile organe i tome slično. Koliko još nestalih Srba za kojima se traga? Pa za nestalim Srbima se trenutno traga za još oko 526. Albanaca? Albanaca oko 1220 i neko lice. Taj proces ide jako sporo, posebno zadnjih nekoliko godina, iz mnogih razloga. Usporene su, nema novih informacija. Nigdje nema ni volje ni želje da se završi to. Nema ni političke volje ni želje kod ljudi, niti kod onih nadležnih koji učestvuju u celom ovom procesu. Rado ste vi poznavali Haradinaja? Ja ga poznajem zaista lično, jako dugo, odmah posle dešavanja ovih ratnika. Upoznala sam ga unutar međunarodnih institucija. I kakav je utisak? O njemu kao o čoveku i borcu? Bije ga glas čoveka koji ono što obeća hoće da završi. Normalno trudi se da bude korektan. Koliko mu je verovati, zaista ne znam. Sećam se da je na jednom sastanku u NATO-u on je pošao sa prepunom torbom svojih knjiga i kada je stigao, svi su pitali šta donosi. Ja sam normalno kazala došao je da vrati oružje koje ste mu dali, sa kojim je ratovao protiv Srbije. On je podelio tu svoju knjigu svima u kojoj je opisivao u stvari ono u čemu je učestvovao. U čemu je učestvovao, što može također biti dokazni materijal, neki su dokaze iz te knjige. Da, ali kažu da je nestala i ona kao dokaz, da se ta knjiga u stvari ne koristi. Dve knjige, ali te knjige nije napisao on. Nego neko za njega, dobro. Za njega pisao novinar. Pa dobro, pa sigurno, najverovatnije. Jer on nije takav kapacitet da je mogao sam da napiše knjigu. Jel' tako? Ono što nas očekuje najverovatnije, to je da će postane premijer Kosova. On će biti premijer. Kako će biti premijer? Mi smo danas videli kako su ga dočekivali, ali nešto ćemo kasnije govoriti o tome. Očekuje se da će sada biti premijer Kosova. Pre nego što oko toga nastavimo razgovor, kolega Dragan Stanojević je napravio jedan kraći pregled oko toga šta se dešavalo tokom suđenja Ramušu Haradinaju i jednu njegovu kraću biografiju, pa da pogledamo. U prvobitnoj optužnici podignutoj 2005. godine Ramuš Haradinaj, Idris Balaj i Lah Brahimaj terete se za zločine protiv čovečnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja. Između ostalog, navode se ubistva 32 civila, čiji su posmrtni ostaci pronađeni na području Radonjičkog jezera. Kada se na sajtu Haškog tribunala pogledaju statistički podaci sa suđenja Ramušu Haradinaju, zanimljivo je da nema ni jednog svedoka odbrane. Prema rečima njihovih advokata, izvođenje svedoka odbrane nije bilo potrebno jer nisu imali od čega da se brane, uvereni da tužioci ne mogu dokazati njihovu krivicu. Umjesto izvođenja svedoka odbrane, još u vreme kada je pokrenut slučaj Dukadžini pred sudom u Prištini i nagovešteno da će i Haški tribunal voditi istragu protiv Haradinaja, ubijani su potencijalni svedoci optužbe. Smail Hajdaraj ubijen je u februaru 2002. godine u mestu Vitomirice. Iste godine ubijeni su i Beki Mustafa, Avni Eljezaj, Sadik i Veselj Murići. Ilir Selimaj ubijen je 2003. godine kod sela Pobrđe u blizini Peći. Te godine u istom danu ubijena su i 3 člana porodice Zemaj. Enis Tid Zemaj, Tahir Zemaj, Hasan Zemaj. Sono tutti morti il 4 gennaio del 2003. Lui era un politico, no? Lui era uno stratega militare della FARC e un politico, un braccio destro di Ibrahim Rugova. Sì, sì. Era uno dei maggiori testimoni contro Ramush Haradinaj e queste 3 persone, Tahir Zemaj e Enis, padre e figlio, più il cugino Hasan, sono stati assassinati a Pristina a colpi di Kalashnikov. C'è un'altra famiglia sterminata, anche questi erano di Rugova, no? Vicini a Rugova, sì, ed è la famiglia Musai. Qui abbiamo Sadiq Musai, che è stato ammazzato nel 2005, il 31 gennaio. Quello dovrebbe essere... Geladini, il fratello di Sadiq, che sarà ammazzato 6 mesi dopo. Più giovane, no? Più giovane, sì. Ed un precedente fratello subito dopo la guerra sarà ammazzato a fine guerra. Che è quello che ha scatenato, diciamo, tutto il conflitto con la famiglia Haradinaj, no? E sono stati sequestrati dall'UCK, dalla famiglia Haradinaj, sono stati sequestrati e quindi sono stati portati poi in campagna e sterminati.
e l'hanno buttato in un pozzo i e cadaveri. l'hanno buttato in un pozzo 4 cadaveri. Pošto su likvidirani potencijalni svedoci, ubijani su i Albanci koji su istraživali ubistva. Policijski inspektori Sabahete Tolaj i Isuf Hakalaj ubijeni su krajem 2003. godine. Nekoliko dana pre odlaska u Hag u martu 2005. godine Haradinaj je podneo ostavku na mesto premijera Kosova. Tužni su bili njegovi saborci, ali i visoki međunarodni zvaničnik. Tužan sam što više neću raditi sa bliskim prijateljem i partnerom. Haradinaj je još jednom interese Kosova stavio iznad svojih ličnih. Haradinaj se na prvom pojavljivanju u sudnici 14. marta 2005. godine izjasnio da nije kriv. Već u junu odobreno mu je privremeno puštanje na slobodu, a nekoliko meseci kasnije i uključivanje u politički život. Suđenje Haradinaju, Balaju i Brahimiju počelo je 5. marta 2007. godine, a mesec dana pre početka u Podgorici, navodno u saobraćajnoj nesreći, poginuo je Kujtin Beriša samo nekoliko sati posle razgovora sa haškim istražiteljima. Gospodine predsjedniče, ako mi se ovde u sudnici ne budu pojavili svedoci, ja ću jednostavno morati povući ovu optužnicu. 3. aprila 2008. godine Ramuš Haradinaj i Idris Balaj su oslobođeni, a Lah Ibrahima je osuđen na 6 godina zatvora. Pretresno veće je tada ocenilo da je bilo velikih teškoća u pribavljanju iskaza svedoka i da se suđenje odvijalo u atmosferi u kojoj se svedoci nisu osjećali bezbedno. Jula 2010. godine žalbeno veće je naložilo da se suđenje ponovi po 6 od 37 tačaka prvobitne optužnice ograničenih na zločine u Jablanici. I u ponovljenom postupku tužilaštvo je imalo problema sa svedocima. Agim Zogaj pronađen je mrtav 2011. godine u parku u Duisburgu. Ključni svedok Šefčet Kahbaši, koji je odbio da svedoči protiv Haradinaja u prvom suđenju, kada se konačno pojavio u sudnici, porekao je sve što je prethodno priznao haškim istražiteljima. Na pitanja odgovarao je kontrapitanjima. Gde su drugi svedoci koje je optužba ispitivala? Ja imam sreće da sam još živ, a šta je sa svim tim drugim svedocima? Znam da su zastrašivani, da se boje, o tome su govorile i optužbe i odbrana. Znam vrlo dobro da ima svedoka koji nisu više živi. Ko je odgovoran za to? Ko je čovek zbog čijeg su suđenja ubijani i zastrašivani svedoci, a oni koji su svedočili u sudnici izjavljivali da su srećni što su još živi. Ramuš Haradinaj, zvani Smajl, rođen je 1968. godine u selu Glođane. Poslije demonstracija 89. godine emigrirao je u Švajcarsku, gde je regrutovan u Narodni pokret Kosova, iz kojeg je nastala OVK. Vratio se na Kosovo 1997. godine i organizovao terorističke napade na policiju. Naredne godine formira specijalnu jedinicu Crni Orlovi. Vlasti u Beogradu optužile su ga da je odgovoran za mnoge zločine i raspisale su za njim poternicu. Posle raspuštanja OVK i formiranjem Kosovskog zaštitnog korpusa 2000. godine postaje zamenik Agima Čekua, komadanta korpusa. Napušta korpus i osnivanje političke stranke, uključuje se u politički život, da bi nekoliko godina kasnije postao i premijer. I po svojoj prilici ponovo premijer. Je li tako? Očekivanja su sva da će da postane premijer. Ali šta će biti sa Tačijem? Najverovatnije on prelazi na neku novu poziciju. On će biti predsjednik, da. A šta će sa Jahjegom? Najverovatnije ona će dobiti neku poziciju koja će zadovoljiti u smislu nečega što je... I ovo, to komponovanje, prekomponovanje vlasti je neophodno da bi se zadovoljio Haradinaj. Ja mislim ne, nego da bi se očuvao Tači. S obzirom da on kao predsjednik vlade više nema svoju većinu i ne može da funkcioniše, njemu je potrebna podrška neke albanske partije. Kao uslov da to budu Ramuša partija Alijansa, oni su tražili najverovatnije puštanje, oslobađanje Ramuša i dovođenje na poziciji predsjednika vlade. Jeste prolazili kroz Prištinu danas? Da. I kako je izgledalo? To nije bilo tako strašno koliko izgleda. Niste strašno, niste se radovali toliko kao Hrvati za Gotovinu? Pa radovali su se, ali vi znate da je izdata knjiga generala Minija Rat posle rata i u kojoj on govori da preko 2000 Albanaca i da je to ekskluzivitet, da na prostoru bivše Jugoslavije jedino na Kosovu ubijani su i Albanci od strane... To su takozvani Albanci izdajnici, kolaboracionisti. Ko je dočekao Haradinaja ovde?
ova žena prva što... Ja mislim da je to njegova supruga. I Hašim Tači, dalje, Bljerim šalja, Pacoli se ljubi da. i ne znam ko je ovaj čet. Znači, on najviši državni vrh je ga dočekao narodom, Da, i tako? crveni tepih. Crveni tepih, to je neka garda koja veli nešto, jel? Dobro. Sada, pošto smo vidjeli, gospodine Vekariću, na jednom od ovih snimaka, samo da vas vratim kratko na to, mnogi su iznosili primedbe na način na koji su naše službe ili naše tužilaštvo ili ostali reagovali, pa kažu da u slučaju Beriše koji je ubijen u Podgorici, je Haški tribunal zatražio od našeg MUP-a da mu se izdaju putne isprave, a da se sa izdavanjem tih putnih isprava dosta kasnilo i da je on u međuvremenu ubijen. Šta je istina od toga? To nije tačno. Mislim, naš MUP je veoma dobro reagovao tada. Evo, ja imam dokaze baš o tome. Kad su tražili iz 9. februara Haga... je upućen zahtev Haškog tribunala, a izdat mu je pasoš, evo ovde odgovor, znači par dana kasnije, on je, dakle, taj pasoš i dobio... Nije se čekao 6 meseci kako su navodili različiti svedoci. Tako da su, mislim, MUP je odradio to relativno brzo, međutim, problem je što je čekalo se da mu se uruči pasoš... To je Beriša, da, koji je ubijen u Podgorici. Problem je što se čekalo da mu se uruči pasoš mesec dana, ne od našeg MUP-a, nego oni koji su trebali da ga čuvaju. S druge strane, kažem... Čekali su da ga ubiju, ti upravo koji su trebali da mu daju pasoš. Suština je da on nije podigao taj pasoš i u tih mesec dana je ubijen. To je jedan od ključnih svedoka i veoma je važno bilo da se on štiti. S druge strane, cela ta priča, vidite da se sve vrti oko svedoka. Svedok vam je u procesu dragocen. Ste videli kako je Karla Del Ponte nastupila na samom početku suđenja. A kako je suđenje trajalo, polako je jedan po jedan svedok ili odustajao ili na neki način nestaje. Kažem vam, formalno Hag ima 81 svedoka, pa je to palo na 30 i nešto. Jedan je bio pod zaštitom, u ovom smislu to je ovaj što ga je udario džip. I sada postoji polemika o tome šta se dešava na Kosovu sa svedocima. Niko neće prihvatiti odgovornost za to, neće ni Haški tribunal. Međutim, imate opet izveštaj Jean-Claude Gardeta koji je upravo ukazao na problem svedoka na Kosovu, svedočenja ne samo u ovome, nego i u raznim drugim predmetima. Interesantno je da se tamo vodi jedan predmet, upravo o čemu je govorio general, dakle, predmet za ubistvo Tahira Zemaja. To se zove predmet Dukađini, ako se ne varam. Međutim, Ramuš Haradinaj nije okrivljen u tom predmetu, već su mnogi drugi. A to je taj prelomni predmet bio, jel? Zato što je bio okrivljen u Hagu i računalo se upravo verovatno da će ova izjava koju je Tahir Zemaj dao na 200 strana stići u Hag. Ali stigla ta izjava? Nije, zato što su, mislim, istražitelji... Kome je Zemaj dao tu izjavu? Mislim, istražiteljima UMNIK-a. To je ono što otprilike mi znamo. I ja znam da je data i istražiteljima Haškog tribunala. Ta izjava? Ta izjava. To je bila obimna izjava koja je teretila Haradinaja za što, jel? Ovo su sad već slike svih pobijenih svedoka, ne moram, molim vas. I potanko opisuje ono što je delimično napisao u svojoj knjizi i moglo je da bude zaista dobro tkivo za predmet Haradinaja. Naravno... Jeste vi pitali nekoga šta je sa tom izjavom? Više puta, da. Koga? Da, pa pitali smo ljude koji su najrelevantniji, pa tužioce koji su vodili taj predmet. I šta oni kažu? Pa oni su rekli da su samostalni u donošenju odluka šta će i kako da optužuju. Kažem, s druge strane, mi u ovom trenutku moramo jasno staviti do znanja ovakve presude i to pomirenje do koga treba da dođemo, mogu da se ostvare samo saradnjom i sa međunarodnim institucijama i sa saradnjom u regionu. Jedna od dobrih primjera jeste upravo slučaj Limaj, mada i tu opet bi mogli da otvorimo polemiku kako se nije optužila Klečka, a jeste Lapušnik, kako je to, da li je to bila neka pravna finta ili ne. U svakom slučaju moramo da mislimo na budućnost i moramo da mislimo na to da ukoliko sada budemo ljuti, ozlojađeni, kao što jesmo, pravno možemo da analiziramo ovo do veka. Bitno je ono šta će se desiti sutra, da li ćemo mi moći da prosto obezbedimo budućnost za naše klince. Čiji je čovek bio Haradinaj, ta veza sa Amerikom i sa NATO-om, posle reklama, gospodin Guerrero.
Evo nas, evo našeg studija. Razgovarali smo naravno dok su išle reklame. Neko je rekao da je to suđenje Haradinaju bilo unapred izgubljena bitka, jer ako znate da je neko ko je bio američki čovek od poverenja, imao satelitske komunikacije koje su mu dali za vreme 99. godine, kada je ranjen, prebačen je na lečenje u Sjedinjene Američke Države, pa je prolazio tamo političke treninge. Da li bi presuda Haradinaju bila na neki način posebno i presuda NATO? Pa, ne može, to ipak ne može da se poveže, ali po onoj prethodnoj optužbi, gde je mogao da bude i udruženi zločinački poduhvat i gde su komandna odgovornost i sve ostalo, kao što je i u slučajevima naših generala. Za šta je Lazarević osuđen? General Lazarević je osuđen, optužba je da je znao za udruženi zločinački poduhvat, a da ga nije sprečio. Ni za jedan konkretan zločin se njemu ne stavlja, znači, na teret, ali samo to da je znao za udruženi zločinački poduhvat kome sam nije pripadao, ali ništa nije preduzeo da ga spreči. A to je činila Vojska Srbije, je bila taj udruženi zločinački poduhvat, Pa, na kraju krajeva, kad se govori o komandnom lancu, tu je pripadao general Pavković, koji je jedna stepenica komandna iznad njega. I predsjednik države i svi oni koji su se već nalazili u Hagu i Srbije. Vi ste ratovali na Kosovu. Da. Je li bilo zločina u vašoj zoni odgovornosti? Da, bilo je zločina još 98. godine. To je počelo februara mesec. Ali a da li je bilo zločina od strane naše vojske i da neko zbog toga odgovara? Bilo je ubistava. Da? Bilo je ubistava u mojoj zoni, bilo je ubistava koje su izvršili moji vojnici, moje starešine, ali oni su u 98. predani, što kaže, vojnom sudu, a 99. ratnom sudu. I oni su procesuirani. Ja sam kao komandant jedinice nekih 300 krivičnih prijava, jer sam imao ipak 14.000 ljudi pod svojom komandom. Vaše područje je bilo područje Haradinajevo? Nije. Graničilo se. Moja je bila, kada gledamo, moja operativna zona se je podudarala sa njihovom operativnom zonom Paštrik, gdje je bio drugi komandant i ti komandanti su poginuli u borbama 98. i 99. Svi. Svi su poginuli? Da. A Ramuš Haradinaj je bio operativna zona Dukađin, koju je sa naše strane pokrivala 125. brigada iz Kosovske Mitrovice i Peći. Tamo nisu poginuli komandanti OVK? Pa neki su poginuli, ali ovaj ključni komandant, jer on je ipak ključni komandant OVK, zbog toga što je 98. godine naoružavanje celokupne OVK išlo preko Dukađina i preko Ramuša Haradinaja. Znači, granica se je prelazila u njegovoj zoni sa Albanijom i unosilo se oružje. Prvo dolazilo u njegovo selo, gdje je on uzimao od svake grupe, uzimao 1% za sebe i onda je nastavljalo dalje u ostale zone na Kosovu i Metohiji. Kako naša policija ranije nije mogla da spreči takve terorističke organizacije? Pa svakako da tu ima grešaka. 98. Znači, pre bombardovanja, pre 99. godine. 98. godine general Perišić je mene kao komandanta, jer u miru ja sam bio odgovoran za celu granicu, za oba dva granična bataljona koji su bila prema Albaniji. I pitao me, recimo, da li je vama državna bezbednost dostavila podatak da će dana toga i toga grupa pod komandom toga i toga šiptarskog teroriste na tom delu toliko sati preći državnu granicu. Ja kažem, gospodine generale, onda nikada ni jedan šiptar ne bi prešao državnu granicu. Podaci koje sam ja dobijao od državne bezbednosti su bili otprilike ovakvi. U narednih 5 dana na delu državne granice od, recimo, Karaule i Košare pa do makedonske granice, to je nekih 120 kilometara. Neko će preći. Preći će grupa koju predvodi taj i taj. A onda vi ne možete da, to je ipak planinsko zemljište, vi nemate toliko snaga da pokrijete celokupan taj prostor. Kad su počeli zločini? Kada su počela ta ubistva? 98. Vidite, 98. prvo su počeli da ubijaju svoje. Cele porodice. To su bili ljudi koji su imali prijatelje među Srbima, posebno ako su to bili policajci. Oni koji su glasali i izlazili na glasanje koje je organizovala Srbija ranije
one koje su oni smatrali lojalnim državi Srbiji. Zatim su napadali na policiju, na policijske patrole, policijska vozila i tako dalje, a izbjegavali su da napadaju vojsku. Sve negdje do možda aprila ili maja 1998. godine, kada su počeli da napadaju i vojsku. U februaru se recimo desilo da su zaustavljali su autobuse. U autobusu su bili vojnici koji su se vraćali sa odsustva u garnizon Đakovicu. Oni su ih izveli iz autobusa i onda su ih vratili. 2 vojnika. Ali posle toga, znači od maja meseca, isti je odnos bio i prema vojsci i prema policiji, a i nastavili su i dalje sa da ubijaju te lojalne znači, šiptare. organi Srbije nisu mogli ništa. Hoću da kažem, general govori da je Srbija bila prisutna punim kapacitetom na prostoru Kosova i Metohije što se tiče tog bezbedonosnog sistema. I sada naoružavali se, prelazili, ne znam, konjima, ubacivali su oružje, stizalo, rovovi su se kopali, mislim... To ostavlja jednu sliku da mi nismo tu radili valjano posao države. Otprilike. Na kraju krajeva završeno je tako što je general morao da kapitulira, a oni zajedno sa... To mene vređa kada vi kažete da kapitulira. Pa ne mislim vi, ali vojska naša je potpisala... kapitulira kada položi oružje neprijatelju. Dok je naša vojska bila na Kosovu i Metohiji, nijedan neprijateljski vojnik nije... Ali generale, moram nešto da vam kažem. I naša vojska je sa svojim oružjem izašla sa Kosova i Metohije. Vaša vojska i naša vojska izašla je i sa svojim porodicama. Izgleda da je to moja vojska, da nije vaša. Pa nemojte vaša vojska, to će govoriti istorija. Istorija će da kaže ko je šta radio i kako je radio. Ali ono što ste vi radili, očigledno nema rezultat. Prostor Kosova i Metohije u ovom trenutku nema suverenitet, jer se, pored vojske i oružja, povukli svi članovi vaših porodica. Onog trenutka kada su iz moje zdravstvene institucije počele da odlaze supruge vojnih lica, njihova deca, da se prazne stanovi, mi smo znali da više se neće vratiti. I to je bilo ono što je najteže. Kao rezultat toga mi smo imali strahovito stradanje Srba. Čak na pojedinim područjima povlačilo se mnogo brže, dinamika je bila brža nego što je i predviđao plan Kumanovski i ostajalo je nezaštićeno stanovništvo. U nekom trenutku, verujte, sada hoću da progovorim, do sada slušam priče, ali to moram da kažem, imala sam osjećaj da za sve ono što je bilo stradanje Albanaca, kao da je nekome u Beogradu trebalo i relativizacije srpskih zločina na način što se pustila OVK, potpuno povukla se vojska, pustila se OVK na Srbe i klali su nas i ubijali gde su stigli i gde su mogli. Kao rezultat toga mi smo imali pražnjenje gradova, mi smo imali pražnjenje institucija, sela, velike žrtve, užasne kidnapovanja. Koliko je tada bilo žrtava kada se vojska povukla? Samo jedan moment, jeste, ali tada u tom trenutku po Kumanovskom sporazumu, moram da budem potpuno otvoren, međunarodna zajednica preuzima odgovornost za sve to. Dobro, postojali su ti prelazni periodi, ti vakumi i tako dalje. Posljedice onoga što je bilo pre toga. Koliko je tada... Preko 200 ljudi mesečno je ubijano i kidnapovano. Da li verujete Srba? Prva 3 meseca, 200 Srba je mesečno, zato što smo mi... Gde sve? Svuda, verujte. Zato što smo mi zajedno sa Vladikom Artemijem i sa crkva i mi koji smo osvali, gospodin Ranđel Nojkić, gospodin puno Srba koji su bili okupljeni oko crkve, zato što smo išli, slikali, beležili svaki zločin. Tu su bili prisutni i ljudi Fonda za humanitarno pravo. Nećete verovati. Verujemo. Oni su, došli su iz neke zemlje, pod vidom fonda, obilazili su i kidnapovane, i ubijene, i srušene crkve, srušene manastire. To je bio jedan period koji ja, zaista što kažu, mogu sam da govorim, ne povratilo se. To je bilo jezivo. Tačno, izdali su knjigu Raspeto Kosovo, posle toga dokumentovali su svaku paljevinu, svako uništavanje pravoslavnih crkava. Mi smo pravili dokumentarce. Do duše radio je paralelno i gospodin iz SPS-ova,
sada sam se malo, Zoran Anđelković. Znate, to su bila strahovita stradanja. To su bila neverovatna stradanja. Svi smo živote svoje stavljali na kocku da odemo da skupljamo taj dokazni materijal i da radimo posao i da stvaramo dokumente koji će poslužiti i svedočiti o onome što je zaista bilo stravično stradanje. 200 ljudi mesečno, prvih 3 meseca je u proseku ubijano i kidnapovano. Nakon toga dinamika se smanjila od strane takozvane oslobodilačke vojske Kosova. To je nešto što je fakat. To govorite o 99. godina, je li tako? Da, govorimo i za predratni period, posebno nam je bitna 98. godina kad nije započeo zvanično rat, nije bilo ratnih sukoba, znači, a dešavala su se masovna kidnapovanja i otmice u velikom broju, najpre u Drenici 98. godine, zatim se ti logori i kampovi su se nalazili širom Metohije i svuda po Kosovu, ukupno je bilo 144 zatvora. Te zatvore su svojevremeno potvrdili i predstavnici KFOR-a, potvrdili su i ovi predstavnici UNMIK-a. Kakvi su to bili zatvori? To su bili logori, logori, improvizovani logori koji su se pomerali. Oni su ih, kad god bi došle... Merlima je bio komandant jednog, recimo. Kad god bi Međunarodni komitet Crvenog krsta obilazio te delove, oni su se pomerali, oni su bili mobilni. I oblačili su ljude u ove kao uniforme, da bi sve to prošlo, da se ne prepozna. Tako oni su se služili raznim načinima da to sve prikriju, da imali su pomoć i podršku tih nadležnih koji su u to vreme bili, mislim, međunarodnih snaga, tako da su sve komotno mogli da rade. Međutim, 98. godina je jako bitna. Na severu Albanije, pouzdano tvrdim, je bilo isto prisutno, bilo napravljeno puno logora, postali su kampovi za OVK, postali su njihove baze, tu su bile dabome za obuku, tu su bile i vojna misija NATO pakta, bila je i razne vrste misije su tu prisutne, bilo je puno, bezbroj novinara BBC-a, bilo je predstavnika MKCK, bilo je predstavnika novinara sa svih strana, svi su oni to uslikali, gledali su. Međutim, niko ništa nije želeo da pomogne tim ljudima koji su tu eksploatisani na razne načine, mučeni, zatvarani, pritvarani. Znači, oni su imali sve te podatke, informacije, međutim, niko nije želeo da to obelodani. Znači, to se čuvalo pod velikom tajnom i onako je bilo sakriveno. Do dana današnjeg. Prvo nešto su i naši to krili isto. Da. Naši? Sever Albanije. A onda, da se nadovežem... Da, počela sam sa Drenicom, otišla sam na sever Albanije, sa Drenice, znači Metohija, ovaj deo za koji je odgovoran Ramuš Haradinaj. Počela su masovna kidnapovanja, još 98. godine, znači... Kada vi kažete nekome kidnapova neko, da li ta porodica zna ili u koliko slučajeva te porodice znaju ko je oteo njihove? Jao, kako da ne znaju, pa znate koliko njih... Pa znaju, verujte. Mi smo preko 300 kidnapera, imena i prezimena kidnapera predali i Carli Del Ponte i svim institucijama koje se bave ovim problemima, nestalih, kidnapovanih, otetih. Ja moram da vam ispričam. I šta s njima? Evo ja isto mogu da, jedan primjer da vam dam konkretan. Ja sam bila sa majkom čije dete kidnapovano iz dvorišta na sastanku u Euleksu u Prištini. Nas dve smo bile. I onda su oni njeni tražile da pronađe svoga sina. Onda oni su prikupili podatke. Kako je Euleks? Nije Euleks, koje godine je to bilo? Euleks je ratna jedinica za ratne zločine. A kad je to bilo? Koje godine? Pa nas dve smo bile prošle godine. Dobro, i? Znači u Prištini, u Euleksovoj jedinici za ratne zločine. Dobro. Ona je tražila pomoć od njih, ja sam isto tražila za sve porodice. Iako je predmet bio formiran za njenog sina, sin je kidnapovan iz njenog dvorišta, znači ispred kuće. 98. 99. 99. početkom bombardovanja. I onda ona pita, pošto ja znam ko je mog sina izveo iz dvorišta, ime i prezime svoga prvog komšije, ja hoću da se to istraži. Znate, ona je to tražila i ranije. Znate šta su oni odgovorili? Oni su rekli, mi nemamo dokaza. Slučaj se na neki način do daljnjeg zatvara. Ja sam onda tu uskočila i rekla sam, kako nemate dokaza kad postoji ime i prezime lika koji ga je poveo, po čijem zadatku je on to, po čijem nalogu je on to uradio?
Koga je na to koga je poslao uopšte da dođe po tog mladića da bome. Oni su ostali, ja kažem, tu treba da se radi ozbiljna istraga. Da li je iko procesuirao tih kidnapera? Nije, preko 300 imena. To je interesantno da je, uopšte nema predmeta za ratne zločine. Znači, ako se priča o ubistvima svedoka, to se tretira kao obično ubistva koja se dešavala iz raznih razloga. Starogradsko. Ali i ratni zločine, evo, samo lekaj sada koliko. Starogradsko ubistvo Žeteoca. Jeste, 14 žetvaca. Uniforme su bili, obukli su uniforme NATO-a, neke od zemalja NATO-a. Najverovatnije, ljudi iz sela 100 puta su davali izjave, otprilike znaju ko je to počinio. Kako dođe nova grupa, nova istraga. Nova grupa, nova istraga. To je istrpljivanje porodica do besvesti. Mi smo imali podizanje u vazduh autobusa kod Podujeva. Da. Pronađen je čovek na osnovu DNK, jer je pušio, imao je opušak cigarete. To je bio dokaz, osuđen. Kada je došao Eulex, prebačen je materijal, sva dokumentacija sa UMNIK-a iz tog posebnog specijalnog odeljenja koje je čuvano na Eulex. Ispao je dokaz, čovek je oslobođen, evo ga na slobodu. Dakle, niko ne odgovara za srpske žrtve. Ne bih se složila i sa generalom Delićem da naša država ne treba da pregovara. Mi zaista u takvoj smo situaciji da oni Srbi koji su ostali dole i koji žive zaista jedan težak život, zaslužuju da na neki način dobiju neku mogućnost za funkcionalan generalni opstanak na tom prostoru. I u tom smislu zaista ne mislim kome će pružiti ruku, nego ko će garantovati uopšte da mi možemo dole da funkcionišemo. Da preživite, Upravo treba, mi smo gubili ratove pre svega za stolom u prošlosti i mislim da upravo mudrost treba da provoda emocije i da u jednom momentu zaista kroz te razgovore upravo najpre možemo doći do pravde za žrtve. Ne pravosudne pravde, ali do toga gde su Ili obećao sada Haradinaj svima dobrodošlicu, svima zaštitu prava. Vidjeli to? To cinično vam zvuči. Izvolite, generale. Gospodine Vekariću, ja ni jednu mudrost u ovoj zemlji nisam vidio za sve ove godine. 20 godina. Ja sam svakako zato da se Srbima na Kosovo i Metohiji od strane ove države pomogne na svaki mogući način. Ja sam i u Skupštini rekao da mi moramo pregovarati sa Šiptarima. Međutim, pa možemo i mi valjda da postavimo neki uslov. Naravno, pa pregovori znači da nećemo da pregovaramo sa zločincima. Izvinite, ali pregovori znači zaštitu našeg nacionalnog interesa. Ali generale, ko može tamo bilo šta da nećemo sa Tačijem pregovarati, nego ćemo sa Haradinajem. Kažete mi razliku. Mi, znači, ne možemo nikome da postavimo ni jedan uslov. I sve ove godine nikome nismo postavili ni jedan uslov. Zašto mislite da ne može? Ne zna se koji je govori. Zašto mislite? Ali ne, ko može da garantuje bezbednost Srba dole? Osim čoveka koji kontroliše ekstremiste. Takva je realnost. To nema, hoćete, nećete, nažalost. Ništa snage, ništa KPS. Koja demokratija? Nemojte, pa ko da dovede nekog demokratu? Imamo puno Albanaca koji su zaista, nisu im krvave ruke. Demokrate, ali kakav je njihov uticaj? Gde će oni da sprovedu ono što dogovara? A koliko je tih ekstremnih? Jaka većina. Jaka većina. I to je problem. Evo, kada smo pitali građane ko je počinio više zločina na Kosovu i Metohiji, Srbi ili Albanci? Evo kako naši građani gledaju na to. Misle da su Albanci počinili više zločina, 57,5%, podjednako 14,7%, a da su Srbi više počinili smatra 1,7% anketiranih građana na teritoriji uže Srbije bez Kosova i Metohije. Zašto je to percepcija da su Albanci počinili više zločina? Mogu ja da odgovorim? Možete. Pa evo ovako, na Kosovo i Metohiji od 1998. do dana današnjeg je ubijeno ili kidnapovano, oteto preko 3.500 civila, vojnika i policajaca. Za taj broj ljudi koji su postradali još uvek niko nije odgovarao. Niko ne vodi se... Za 3.500 govorite o Srbima ili o svima zajedno? Srbi i ne Albanci, preko 3.500, civili, vojnici i policajci. Dobro. A što se tiče Albanaca?
A u odnosu na broj ljudi koji je živeo na Kosovu i Metohiji pre rata i kad se uporedi populacija Srbi i Albanci... Da, razumem, više je Srba procentualno, tako je. Ali vi ste sad malo pre rekli da je 1200 Albanaca se još uvijek ne zna gde. Pa Olja, svi plačemo na svoje groblje. Niko ne plače na tuđe groblje. I da li očekujete da u Beogradu plaču na tuđe groblje? Oni su dobili državu. Dobro, to je... Razumemo, svako na svojoj strani oplakuje svoje. Ja želim samo isto napomenuti da zahvaljujući upravo saradnji sa ljudima iz udruženja da se vode 3 postupka, veoma jaka postupka u Srbiji o tome i to je ipak važno da istorijski ostane zapisano. Na primjer, u hotelu Paštrik, čemu je pričao i general u suđenju, dakle imate dokumentovano gde je Anton Ljekaj dobio više 14 godina zatvora kao maloletan, da je rečeno da je Ramuš... Da, Rade Gagović. Da je Ramuš Haradinaj bio gospodar života i smrti, to je ušlo u sudske spise. Jer je on pustio jedan broj Roma koji su bili tada na toj svadbi u tom hotelu, a ostale koje nije pustio, oni su ubijeni. Prema tome, ako je on mogao da odluči ko će biti živ, odlučuje i ko će biti ubijen. I to je dokumentovano i to se nalazi upravo u našoj spisi. Zašto je razlika? Pa sa jedne strane ste imali organizovanu vojsku i policiju, a sa druge strane ste imali bandu. Organizovanu, oni smatraju organizovan narod i njihovu odbranu. Na Kosovu i Metohiji nije bilo paravojnih formacija sa naše strane. Da, govorim za Albance, za njihovo paravojstvo. Kada bi OEPS dolazio kod nas, svaki dogovor koji je napravio sa vojskom, svaki dogovor je ispoštovan. A oni isti kažu, ne možemo ni jedan dogovor da napravimo sa OVK. Jer kad napravimo dogovor sa jednim, već kad dođemo u sljedeće mjesto, ovaj ne uvažava taj dogovor koji smo postigli, jer kaže tamo... Vlada drugi. Tamo vlada potpuno, javašluk. Da li verujete da će istražni organi Euleksa pronaći krivce za trgovinu ljudskim organima na Kosovu i Metohiji? Pitali smo građane u istraživanju. Ne veruje 57% anketiranih. Nada se i veruje 24%, 9,8% kaže možda, ne zna 9%. Kako vam to zvuči? Dok John Williamson, Amerikanac, vodi evropski tim za istragu o trgovini ljudskim organima, neće ništa na tome planu biti postignuto, jer on je upravo tu da nikakva istina ne izađe na površinu. Jel se vi slažete s tim? Ja potpuno odgovorno to slažem. Ja se ne slažem, ne zbog Clintona Williamsona, da taj predmet veoma napreduje i ja se nadam da će doći do nekog pravosudnog rješenja u vezi sa tim. Ima neke razlike između oslobodilačke vojske na Kosovu i ove oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovci, Medveć? To je ista struktura. To su isti ljudi. Iste maltene oznake, samo promenjeno piše jednom da su za Bujanovac u Makedoniji, da su za Makedoniju, a praktično isti su ljudi. Isto oružje, sve isto. I na koji način komentarišete ovo nedavno proslavu? Imali smo proslavu zastave, Dan državnosti Albanije se slavio i u Skoplju, i u Prištini, i u Bujanovcu. Svuda su proslavljali. U redu je da se proslavljaju nacionalni praznici, ali tamo srpskih zastava nije bilo. Evo kad govorimo o Bujanovcu, jel? Ovo je, ja mislim, proslava Dana zastave u Bujanovcu, 28. je li tako? Ovdje srpske zastave ne vidimo. Da vam kažem. Kada je bio Vidovdan, vi znate da je kosovska policija ili albanska policija, s obzirom da nisu Srbe zvali, svlačila Srbe koji su nosili oznaku Srbija, a oduzimali srpske zastave. Pa sad to je bilo ove godine kada proslavi. Da. I slali nas pred patrijarhom polugole, što kažu. Samo u donjem delu. To govori, a međunarodna zajednica ništa nije intervenisala. Sa druge strane, u Bujanovcu imamo spomenik koji je podignut... Ovo je taj kao... I žutu kuću. Pa da, to je kao kuća iz Valone gde su proglasili nezavisnost. To nije problem Albanaca ili Srba. U Bujanovcu i Preševu nemamo državu Srbiju. Tamo država Srbija ne funkcioniše. To je jedno. Zato je odgovoran Beograd. Što se tiče proslave za zastave, verujte, ja mislim da ovdje Albanci polako se identifikuju kao problem regionalni i ne bih da pravim paralelu, ali negde mi je to naišlo dok sam gledala. Podsjetilo me na 600 godina proslave
kosovskog boja. Na Gazimestanu se 1 milion ljudi. Da, ali i ovo je bilo, to je strašno. To je milila i Zapadna Makedonija, i jug Srbije, celo Kosovo. To je prema Albaniji išlo, a poruke koje bi značile da oni treba da traže mir unutar svojih država, takve poruke nismo čuli ni od gospodina Beriše, a boga mi ni od... I čuli smo veoma zabrinjavajuće, zato je pravilo nepovredivosti granica koje je opšte priznato međunarodno pravilo, međutim, meni je interesantno to što je on rekao da se granice eventualno mogu promeniti, a da na to niko nije reagovao. To je ono nešto što je... To ćemo vidjeti. Jedna rečenica samo. Kraj, vi završite. Ja sam htjela samo da kažem poruku jednu našim državnim vlastima, da ih zamolim u ime porodica koje predstavljam da vrate dostojanstvo našim žrtvama i njihovim porodicama, da priznaju svoje žrtve, da mnogo više vode računa o svojim žrtvama, jer ako ne raščistimo sa prošlošću, ne možemo ni ići srećni u budućnost, jer na ovim prostorima, na prostorima bivše Jugoslavije, ubijeno je, stradala je 1/3 od svih stradalih su Srbi. I u tom kontekstu treba ovaj problem i prihvatiti i rešavati. Hvala vama svima na razgovoru. Generalno želim vam da uskoro skinete taj bedž sa revera. Kada se gospodin Šešelj vrati u Srbiju, skinuću bedž. Hvala lepo na večerašnjem razgovoru. Hvala vama na pažnji. Mi se vidimo za 2 nedelje i doći ćete gledati utakmicu.